eka noko Africa wa vulavula ku amukela mingiselo me kolonga ingisela xitichi xirikoro nga wa kaningiselo la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo nawe kuba audio streaming amukela lona fm.co.za mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana rismart wa Jimo xitlanga mo xingitana wa chacha na makunela wa ndandaze ha ku amukela ka noko Africa wa vulavula leyi masiku ni minkarhi hinge hi taka wena ku hi switako Africa wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani ikona ku ta korokela wena 12 to 2 nhlekani un'wana wa Xikwembu kwala ka Munghana Lona na FM komba ndlela namuntlha timhaka ti tele kambe ke hi ta langutaka ku kentshamiseko loku nga ko eka City of Johannesburg tanihi masipala xo sungula xexo kasi xa vumbirhi ta tlhela langutana timhaka leti ti nga ko leti ti khumbaka timhaka ta va n'wakhemisi lava va hetlaku leswaku va tirhile kambe va nga hakeriwi ndzawulo ya rihanyo yi koho ku ta hi pfuna yi ta va yi byela ku leswa mpox ke ku ta endleka yini kambe ke hi ta sungula hi bula na hosi Dumazi va vuhosi bya ka bya le Xivulani lava nga ta hi nyika nhlamulo ya xivutiso lexi ya ku mali ya varhumbi ya hakeleriwa na andzaka leswi hi sweswo mingiselo Munghana Lona FM nongoroko ya Africa wa vulavula i 11 minute ntsena i bile awara ya 12 ya ku amukela mingiselo me kwalonga ingisela xitichi xirikongo bukhona ingiselo la Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na weni kumaka i-audio streaming ya Munghana Lona fm.co.za hosi Dumazi va vuhosi bya le Xivulani va lava angula andakala ku un'wana wa vayingiseri a hehleli tolo ku ri va humesisiwe kolomo ya ka 520 ku va ku langutiwa ka timhaka ta timhaka leta ta swikoxo swa misava se xivutiso ku ta va ku ri ku a yi huma hikokwalaho ka yini mali leyi i van'wana va nge i ya xitalo andzaka loko tatana Nkatingi va kombise timhaka ta ku a ku humesiwi na nchumu hi ndlela yoyoleyo hi leyi mhaka hi nga ka yona mingiselo Munghana Lona FM loko suka kona hi ta bula na we mingiseri hi twa ku hi khomete timhaka andzaka sweswo loko vuya mahungu ya misava hi kongomaka vuya mahungu ya misava ya hlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi laha nga ta va ka hi bula na va ndzawulo rihanyo hi nomo wa tatana Foster Mohale hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona kwala ka Munghana Lona FM komba ndlela hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi ya le ka vuhosi bya ka Dumazi le a Xivulani hi twa ku kahle ku endleke yini va fike njhani ka xiyimo lexi xi nga hehliwa na ko swehlo leswi hi swona na la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona yimani va amukela va vuhosi bya ka Dumazi inhlakani mi amukeleli ka Munghana Lona papa aye bothat mi pfukile ndaba dzethu pfukile njhani n'wina hi pfukile man hey a ni chuwe ngotolo loko ni twa muyingiseri luya a vulavula ni ku yo kambe munhu ngo nghena himpela a lava ku hembela va vuhosi hi ndlela leyi se loko ni twa muhumelerisa ku hayi vete hi ta vulavula ni vheni ku hayi Xikwembu xi kahle a hi vulavuleni hi swi basisa swi hunda se n'wina mi ri timhaka tingani no inkomo bothat ni khensile la nga kona ni na komiti ya swa marhumbi komiti ya ka Dumazi la ku hehliwaka timhaka ta 150 so hi vona ni nga ta va nyika i marito ya ku vulavula ni ta vulavula na vona ni na vona kwala ni ne vulavula na mani ne vulavula na vo hinkwavo ni vulavula na mani mani loyi a mi vulavuli na vona kwa mi ta vulavula na munhu un'we wa komiti ya marhumbi so ku tsakela ka mina ni tsakela ku na luya wa ngoderiwa 150 a va ri kusuhana ka va ka a switwa ku swi endlisa ku yini so ni ta mi nyiketa sweswi mi vulavula na lava komiti ya marhumbi munhu un'we mi nga chava mi nge vulavuli na vanhu vo tala inkomo inkomo ndavizita va nikeni hi twa ku endleke yini hi ndlela yaleyo kumbexana va n'wi sungula va ti tivisa hi kota ku va tiva inhlakani mi amukeleli ka Munghana Lona na khensa muhaxi wa Munghana Lonene tanihi muyingiseli na muakatiko i Eddie Mphahlele muakatiko wa kwala Xivulani Dumazi aye but Eddie hi pfuneni 150 ku endleke yini i ntiyiso a va hembi 150 ya humesiwa tanihi ntwanano loyi nga twanana hi wona hi ri community ya kwala kaya lava nga na marhumbi ende a hi humeseli marhumbi ni ya mahlweni hani mi yingiserile loko ku fika nkarhi wa mina mi ta ni twa ya na khensa swinene ya humesiwa 150 la claim ya ka hina ya 1998 claim ya la ka hina leyi
hi 2020 ku nga hakeliwa lava hi fanele hi claim na vona hi sala handle. Se loko hi sele handle matiko ya kona ku nga yona Xivulani hansi ka vukosi bya Dumazi, ku va Mbatlu, ku va Bon'wane, ku va Mavalani, ku va Minginisi, ku va Mapapila, hi sale handle. Ivi tiko ro karhi leri kota ku va hakeliwini vona ku ri ku nambara yin'we leyi hi fanele hi tirhise yona. Se hi ku pfumala timayisele ta vulavisisi loko hi vutisana vutsana hi ri community timayisele hi hava, hi hleketa ku wa timayisele ku nga va munhu wa njhani, ivi hi kuma muyimeri ku hi vutisela mhaka leyi ku hi va hi sale njhani matiko lama hi sale handle, van'wani va tlhela va hi kumile mali ya marhumbi lava a va ri na marhumbi. Hina wona marhumbi mara a hi kotangi ku kuma nkateko wo hi nghenisiwa laya. Se loyi wa timayisele ku nga muyimeri hi twananile hi ri community, hi vitanana kwala ka ndhawu ta Dumazi, hi vutisana hi nga endlisa ku yini ku va hi pfuneka hi ta kota ku vutisa, hikuva tin'wana tinyangwa hi nge ti koti ku ti pfula ti lava timayisele. Hi laha hi nga twanana ku kuma muyimeri hi ri vanhu vaakatiko va kwala na komiti yaleyi hi vulavulaka mina ni nga 8 ni vulavulaka sweswi. Ivi se hi twanana hi n'wi kuma munhu loyi laha ku nghena ku laha ka ti 150 hi ta kota ku pfula fayili. Boteti ya sweswo ni swi twa kahle, kambe xiphiqo xa mina sweswi i ku a hi sunguleni laha. Loko mi kume kun'we a mi katsiwangi ka ku hakeriwa tanihi komiti kumbe tanihi miganga leyi mi nga hi hlahlameta, mi yile ka vatatana loko hi kondliwe xiboxo hi 1998 hi tive ku ri swi fambile swilo, hi ti ta ku phapara hi 2020 loko hi twa va kha va hola lava a hi fanele na hina hi hola na vona hi 2020 hi nambara ya liya. Loko ku fika a hi na nkarhi wo tala, se a hi kongomeni. Xivutiso xa mina i ku loko n'we mi ku mi laviwa timayisele, phela mi lava timayisele loko se mi tsandzekile, se n'we mi ye kwihi laha mi nga fika mi tsandzeka swi mi koxa ku mi fanele mi lava timayisele? A hi nga ri na option yin'wana hi ku ya hi ku va ni vurile ni ku a hi na timayisele. Hi ve hi swi vona ku from 1998 vanhu va holeriwile, hina hi nge se holeriwa. Hi 2020 va holeriwa ku fika namuntlha sweswi hi swi vonaka ku a hi khona a hi tivi ku hi nga ya kwihi, na kwala mi nga hi tsundzuxa ku a hi fanele hi ye kwihi hi le ku rileni na sweswi ku 1998 a hi nghenangi mara van'wani va horile hi nambara leyi hi fanele hi vulavula hi yona leyi a nga hi lavela. Se hi boheka ku aloyara hi nge pfuli fayili u ri hava na nchumu. Okay, a hi tlheleleni ka 150, a hi tlheleleni ka 150. Se loko n'we tanihi komiti mi lave loyara a yi lava mali muni loyara ku pfula fayili? A ni nge swi koti ku swi veka tanihiloko ku ri ku ni ta mi nyika tinambara ta muyimeri yena loyi na sweswi. Muyimeri i tirha na n'wina, kasi n'wina loko mi ya lava 150 a mi lava 150 mi yi hlayelele kusuka ka mali muni? A mi nga swi tivi ku laveka mali muni? I ku kwalano va hi byele ku hi fanele hi pfula fayili. Mali muni? Va nga mi hlamula vona muyimeri, loko mi lava tinambara ni nga mi nyika tona. Xivutiso xa mina Boteti xi olove ngopfu, xi ri n'wina mi byele vaaki ku humesani 150. Loko sweswiwani hi mina okay, yima ni nyika xikombiso hi mina Boteti hi nga heti nkarhi. Loko mina leswi a ni ri thicara, loko vana va fanele va ya tripini, a hi nga sunguli hi humesisa vanhu mali vana ku va hakela mali yo ya tripini, a hi ya hi lava bazi ivi va ku bazi ri ta lava 100 rand. Se hi ku loko ri lava 100 rand swi ri ta tatiwa hi vanhu vangani, va ku ri ta tatiwa hi vanhu va 100, se swi vula un'wana un'wana ta humesa rand. Se n'wina mi fike njhani ka 150 mi kha mi nga swi tivi ku mi ya pfula mafayili hi mali muni? A ni kombela ku lunghisa laha mi nge hi byele vaaki, na kombela ku hi lunghisa kwalaho. Okay, ni vulavule kahle ku sunguleni ni ku hi ri community, na mina tanihiloko na mina ku ri na marhumbi ya ka hina ni wela kona kwalaha ni vulaka kona. Hi ri community, a vo lo byeriwa a ni lo byeriwa kumbe ku va byela, hi lo twanana. Se hikokwalaho ka yini mi twanane 150? Hi laha ni nga ko phela mina n'we 150 a mi yi fikelela hi 150 twananile yona yaleyo. Hi ri community, a yo boheleliwa munhu hi nkani. Mara 150 a yi langutiwa, a mi twanana mi kha mi sukaka ku yi ta hlengeleta mali muni? That's why ni ku
ka sweswo Mm. ni ta mi nyika tinambara ta muyimeri a kota ku swi hlamula ku na leswi mina ni nga pfumeleli ku swi yimela ku swi hlamula sweswi Oh, i mi mana nga mpfumeleliku miri i mana nga mpfumeleliku ku swi hlamula ku na leswi ni nge swi hlamuli hi ndlela yaleyo kasi loko va ku mi hitisela munhu a ta vulavula a mi kumila ku ta vulavula hi yini ka swin'wana hi vulavula hi 150 ku why hi twananile hi ri community ku humesiwa 150 hi swo hi lava ku tiva swona ku mi fike njhani ka 150 ni vula ku swona ku hi twananile o n'wa mi tela ku vula ku hi twananini na leswi mi nga ta swi vutisa hinkwaswo ni mi hlamula a mi le ku hlamuleni leswi ni nga swi koti ku swi hlamula hi ta swi hundzisela ka lava faneleke va mi hlamula ku nga vona muyimeri va kwi hi ta mi nyika tifoni ta vona moni mi nyika tinumber phone ta vona mi nga niki tinumber phone ti ta hi hlwerisa sweswi vula ku n'we mina sweswiwani laha ni nga koho ni nga pfumela ku n'we tanihi hi komiti na vatiko ra le Xivulani mi twananini ku mi ta humesa ti 150 mi kha mi nga swi tivi ku mi ti humesela yini loko to fika ti xota mi ta ngetela loko to fika ti tala mi ta vuyisa se mi hlengetle timali muni xin'wana xa xivutiso xexo xi ta ni tikela ku ni vula ni ku sweswi hi hlengelete mali muni ni kombela mi tlhelerisela foni ka Ndabezitha okay hello Ndabezitha nhlekani ahe ku ti komba ku ri na swiphiqo swo tala ngopfu laha Ndabezitha leswi n'we mi ti komba ku mi ri kule na swona a swi koteki ku nga hlengeletiwa vanhu lava khumbekaku ivi swi kota ku tiveka ku hume mali muni a yi la ku ya kwihi 150 yi fikeleriwe kwihi ku ndlela ku hi mhaka ya ku loko hi kha hi vulavula na tatana enkatini tolo va kombisile ku swimhaka ta swikoxo swa misava a ku na la swi lavaku mali se loko sweswiwani timali ti kha ti nga hlamuseleki Ndabezitha se a swa havi swona no both na mitwa mara lexi a ni kombela xona a ni kombela hi Friday loko ri a mi swi kota n'wina a ni tata kwalano hi ta kota ku kombisana swin'wanyana loko ku ri ku na swin'wana leswi mi nga swi twisiseki n'wina ma swi tiva kumbexani ni vutisa n'wina Ndabezitha loko ku twananiwa ku ya humelelisiwa 150 a va ku yila ku ndla yini 150 nako a yila ku fikelela mali muni no both na mitwa xivutiso xa n'wina xi ti komba xi ri simple mara that is why ni ku condition leyi ni nga ka yona that's why ni nike va komiti ku va vulavula a ni le ku tiphineni kahle that is why a ni ta va ni vulavula minkarhi yo tala ni tiyimele nexe a ndzi tshama ni rhumisa munhu ni ti vulavule nexe se i condition leyi ni nga ka yona that's why ni rhumele vanhu so na loko ku ri swin'wana swi nga hetiseki kahle Friday i nga ta na ti-document kwala mi nga mi ri kona na kantini yaleyo mi vulavulaka yena a ri kona a ni ta tsaka ngopfu ku na miyimeri wa mina ambo o nghena moyeni ka a kumeka a ri kona na yena hi kota ku vona ku hi swi endlisaku na nhlamulo ya 150 leyi ni vulavulaka hi yona a yi ta kumeka why ku bohiwe 150 leyi ku nga twananiwa na vaaka a ku boheleliwa munhu mara a ku boheleliwa munhu Ndabezitha kambe a ni ngo loko sweswiwani mi ku lava ku ya ku lava ku ndliwa xo karhi ku ta fanele ku tiveka ku lava ku ndliwa xo karhi hi mali muni se ivi vanhu ma yi vona 150 ka a Xivulani ku yi njhani ya tika ku kuma 150 kwala na ku tiva phela Xivulani matsibo se ene vanhu va le vuswetini se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku nga vuriwa ku humesiwa ti 50 rand hikokwalaho ka yini ku nga vuriwa ku humesiwa ti 100 rand matsibo se ku ta lava ku tiveka ku loko sweswiwani hi ku hi la ku ya xava muyimeri wa nawu hi n'wi xava hi mhaka ya yini na swo i ta lava mali muni matsibo no botrate na mi twisisa sweswo mara lexi a ni kombela xona a ni ta ku loko mo kota ku mi pasisa Friday yaleyo nkarhi wun'wana swilo a swi ta kota ku va mi ri rivaleni na vaakatiko kumbe na vanhu hinkwavo lava nga kola va nga ku yingiseleni ka Munghana Lonene ku at least va ta kumeka va ri na nhlamulo hi leswi a ni tsakela ngopfu swona because nongonoko wa n'wina tolo no wu twile ndawu ri kahle ngopfu and na yaloye a nga fika ku jeriwe i 150 obviously swi lava ku ti dumazi a ku dyangi un'wanyana i henhla mina mara a ni ta ku a swi ta ni pfuna nkarhi wun'wanyana ku na yena mali ha yi lava la matiko man'wana ma nga hi kumetela timali loko mi va twa kha va hlamuseta va kha va vula ku na matiko lama nga siyiwa a hansi vo fana na vo dumazi Xivulani vo Mbati vo Bon'wani Mavalani swi swo fana na sweswiya nomboro leyi va kha va yi hlaya ku ri nomboro leyi yi nga claima mali hi hansi ka n'wadzedziko so a hi xikoxo xintshwa lexiwani mativa lexi ni xi tiva na mi twa Ndabezitha mina lexi ni vulaka xona hi lexi
i ku kumbexani n'wina tanihi vayimeri va tiko kumbexani na n'we kumbexani swin'wana swi nga va swi nga fambangi kahle Ndabezitha hi ku a ni ri loko ku ve ku na vanhu emugangeni va nga endla swikoxo ivi swi ya swi ya hakeriwa hi 2020 swi ya swi ya kumeka hey vanhu n'wan'wana va hakeriwangi ni xo sungula lexi a xi tava xi endliwile a ku ta va ku yiwe thwi eka vamani eka lava a va hakela swikoxo leswi ivi ti ya fika ti tsandzana ma swi vona loko ti tsanddanini se mi swi vona ku leswiwani hina a swi hindza mihlekati ya hina a hi laveni mipfuni ni mutivi wa nawu ma swi vona se la leswi ni nge le ku swi voneni Ndabezitha i ku lavi xo sungula boti lava ni kha ni vulavula na vona va tikomba va nga swi tivi mara va le ka komiti ya nisana ya swi swa swikoxo swa misava hi ku loko ku ri ku va swi tiva swi vula ka va ta swi tiva ku loko swikoxo xi nga fambangi kahle va ya kwihi se loko va nga swi tivi se ni chava na ku tiva ku i ncini xi nga ndlaku ku ya lavo wa ti-150 hi ku swi tikomba onge ti-150 yo gamiwa ku hi laveni ti-150 hi ta kota ku hambi ku nga ri ntiyiso kambe hi leswi swi taku loko ku pfumala tinhlamulo ma swi vona na mitwa masho se swi vula ku leyi nga koho sweswi mina ni nga ta mi byela i ku muhumelerisi wa mehe i ta mi nyika nomboro ya tatana Nkatingi ivi loko a mi nyika nomboro ya tatana Nkatingi n'wina mi ta vulavula na vona hi timhaka ta swikoxo swa misava hambi a swa ha lavi moya sweswo leswi swa ha lavaku moya i ku vaaki ve le ka a Xivulani a Dumazi a va humesa 150 ku ya kwihi ya hakela mali muni nakona loko yi humesiwe yi hetelela yi va mali muni ivi yi hakela yi ringana kumbe yi hakela yi xota leswi swi lava ku hakeriwa na yaleyo ya ha lava ku radiyo leswaku koxa misava swi hluphi hi ta mi nyika nomboro mi ya mahlweni na tatana Nkatingi inkomo Ndabezitha hi va ta mi hlamula muhumelerisi loko ri ku hi ta yisa mahlweni ra mintlhanu mhaka leyiwani hi ta kota ku hi basisa vayingiseri va hina hi ti-150 mi nga fambi na papa va kha va ku hosi Dumazi va dye 150 i yini Ndabezitha i mali yitsongo ngopfu kambe loko yi dyiwile yi hlengeletiwile yi kha yi huma vuswetini van'wani va vilela va ku hi lo dyeriwa mali se a ni lavi n'wina mi jikajika na papa rero a hi lunghiseni yaleyo muhumelerisi va ta mi byela swa minkarhi hi ra mintlhanu ku swi ta ndlisa ku yini no ni khensile botshetso kahle ni nge dyi 150 ya munhu loyi a vonaka kumbexani Ndabezitha Dumazi a nga a dyi 150 a nga ta teka 150 ya yena then mina ni ta sala na lava va lavaka swikoxo swa misava hi ya mahlweni inkomo Ndabezitha ya khensa hayi a yi helanga ya 150 mingisero ra mina Ndabezitha va fambeli ve ye ku hi lulamiseleni ku hi ta kota ku swi tiva ku okay ku za ku humesiwa 150 a ku laveke mali muni hayi ka tika okay a hi ngeneni ka mhaka leyiwani ku na xiphiqo laha hi timhaka ta leti nga humelela hi nkarhi wa COVID-19 a hi amukeleni hi xikalavito xikalavito nhlekani ni khalanga ni salele hi timinete tinharhu kambe hi nga heta leswi hi lavaka swona mi ri xiphiqo xa n'we yini okay inkomo ku nikiwa nkarhi na vayingiseli xiphiqo lexi hina hi nga na xona as a pharmacy a hi ri ku pfuneni ka vanhu hi nkarhi wa COVID a hi kume call from Department of Health va kombisa ku ku na shortage ya ti-station or ti-facility to vaccinate vanhu tanihiloko hinkwenu hi swi tiva ku a ku ri na vanhu a va ri ku loveni swinene hi nkarhi lowu so hi apply permit hi kumile permit hi kote ku tirha hi kote ku vaccinate vanhu va 23,558 so xiphiqo xa hina a hi tirhisa swilo swa hina ku va hi vaccinate ti-injection maphepha everything a lo ti xavela including na ti-freeze to khoma switirhiwa ti-vaccine because sina ku ri vuvabyi byo sungula a hi tirhisa specific equipment for this program so challenge ya hina i ku since then I si tshama hi kuma any payment hi le ku vatsaleleni hi le ku vutiseni ku ti-payment hi ta yi kuma rini va department vo jika a ni swi tivi ntaku vo jikajika or ntaku vo ka va nga swi tivi ku va fanele va hi hakerisa ku yini but agreement yi kona yo kombisa ku loko hi vaccinate munhu wa un'we
va hakela mali muni munhu wun'we mali muni so a ni swi tivi ku problem ya vona i yini and then hi tirhise mali yo hlaya swinene aka problem leyi ku va hi khe hi pfuna vanhu so leswi a hi kombela ku mi hi pfuna hi swona i ku va department va hi byela ku problem ya vona i yini loko ku ri ku swi solveka hi tshama hansi na vona va hi byela ku hi endla leswi na leswi na leswi ku a hi le ku kumeni ka tinhlamulo to twala eka department loko hi tsala this time va hi byela ku va shota staff aku sunguleni submit the invoice hi submitile invoice everything is submitted leswi aba ku va swi lava but so far a hi si tshama hi kuma na single payment hayi no yimane hi twa ku bot foster va rini na vona la line la nketseri bot wa mina inkomo leswaku loko ku fanele ku hakeriwa ku huma switori swo tala ku xota hi vatirhi va nghena kwihi va tirhile vanhu lava a ni twa ku bot foster va rini kambe a sungula ni twa ku mahungu ya misava ya ya n'we ya ta va emisekeni a hi yeneni ka n'wabvuma Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani hela hi nga koma yingisero Munghana Lonene FM ku tisana na ku Afrika wa vulavula ku na xicina xin'wana laha nxila ana xitimini se ku tlanga swi nga tlangi ai mantiva na kambe swi tani yingisero Munghana Lonene FM a hi yeneni ka ndzawulo ya rihanyo amukela tatana Foster Mohale va vulavulela ndzawulo ya rihanyo eAfrika-Dzonga hi vo hi lava ku bula na vona hi timhaka timbirhi la timhaka ya ku sungula hi mhaka leyi yingisero nga vulavula hi yona ya ku va tirhile hi nkarhi wa COVID-19 evi a va le ku hakeriweni kasi ke ya vumbirhi hi le ya mpox ku severi i-medical emergency veri yini i ta hi byela tatana Foster Mohale ejara la skimini laha a nga ha vuyi mara i wa kwala Mohale nhlekani Bootpet teka nkarhi loyiwani xota vayingiseri va Munghana Lonene a hi sunguleni hi leyi ya vatirhi lava va nga va ti-pharmacy leti ta vantima vengeri va na xiphiqo xa ku va tirhile hi nkarhi wa COVID-19 va hamba va tlhavela vanhu kumbexana hi byeleni kwalano a ku endleka yini ka program leyi u ta tsundzuka nkarhi loyiwani wa COVID-19 we asked all the stakeholders na ku fana na vo the SABC van'wani say please let's play our role because if we want to win the fight against what we want. So, and that's why we said, no, let's set up many vaccination sites, Namakaya, Namadropin. So the only way is to work with the pharmacists and other NGOs so that they can assist us to vaccinate our Waina. So we entered into agreement, not the independent pharmacies. Independent pharmacies, it's unlike who clicks now this game. The one who come about now, Bootpet pharmacy, Foster Mohale pharmacy, Buluveli pharmacy, Ramakala pharmacy. So there are a lot of these independent pharmacies, small pharmacies. We say, so you would take a vaccine, we'll give you the vaccine, we will pay you for every person that you vaccinate. Then ufanele kuyinika a report at the end of the day so that if we take the vaccine 20, but take it the 20. Ufanele kuyinika invoice ya kwamba vaccine abantu ba 30 and also the list of those people so that it about sure that in the Bootpet pharmacy yena is kote ku vaccinate abantu so that it will akela. Unfortunately, in one that the pharmacists are for the vaccine. So va rumela ti-invoice ntsena va nga rumeli report ya ku komba no we vaccinatile vanhu vangani because lava munhu un'wana na un'wana a vaccinate a yi teka ti-details ta yena ti-ID number mavito the vaccination site and whether we vaccinate the first dose or the second dose or and also the vaccination site. So va nga report ya vana yi nga byeli ri na for some vaccinate le kwini with dose and nkarhi muni. So that's why na a dispute na bona but just na vulavula na bona I fanele ku kuma solution so that at the end of the day va fanele ku hakelwa mali ya vona. So the dispute leti khala mi ri kona Mohale hikokwalaho ka yini ka ti hlwela a ni ngo loko va nga ndangi leswi a mi va byela muka a mi tsalangi kahle la lungisani leswi a mi hi nikangi leswi lungisani leswi swi tlerisa hi
No, I can't because now I feel no pela but even though I want proof ya kutera or what na. So but now not because na two things because that's why so these are more like a small medium business. It's small business because otherwise one ba se material mara aba kumeke ma so and so na ba feel na bona no man in these guys but let's find a way to because now I find no account of money one if I no akela yona because the auditors no ko ba tabar italaba ko bona wa kevle boutique pet vaccine pharmacy boutique pet malemun invoice ya kona ile queen reporter ya ona ile queen if na inge produce that information the auditors batari there was a wasteful expenditure or fruitless expenditure utaya na jail bata no lab when I for start because we want to sign the invoice ya boutique pharmacy and I want to report on you only invoice in so then it deduct from your pension fund. So we are trying to avoid that, but we are trying to find ways working with the finance people and treasury to advise us so that at the end of the day na yaba filelo na bona ba fane ku kuma mali ibakela. Swilo swi endleka ka ha ri na holobye Mkhize swi endleka loko ri na holobye Phahla swi endleka swesiku na tatana ku na holobye Mtswaledi kahle swi ta helela rini turnaround time ya n'we mi vona mi tinike target ya ku mi ya heta rini? No, we are trying to vulavula na the fight treasury and van'wana no na minister no I find ku kuma some ways maybe kuma approval in government but by deviation. So deviation means you are following the normal procedure but you kuma deviation so that because you understand their concerns because the document between but na bona ba vola no itirile ba vaccinated so please let's try to pay this because na bona I love kuri the small business na bona ba collapse more like no ko support as government but ingarikale akuma a solution then ba ta kuma mali yabo kale mi tibekele nkarhi wihi hi ku ni hlile ku languta ku ti financial years leti mi le ku yi tlheriseni mali leyi mfanele va hakela swona. No, money. It was not set aside for specifically for them because it was paperwork. So there was no specific budget to say there's a budget for. Because I can now it depends on now but there is the vaccine thing because now in our public sector not clinic in our government we had our own vaccination site because I got able at the end of the day but there is the vaccine thing from our side so there was no specific budget but you say you will pay you per vaccine so if our vaccine then it was difficult to pay because they managed to find a solution but that's why as government we committed to come a solution so that ever support even why depend all community village in takfana na scheme na bukiani na bukomo and so forth. Tseni timhaka ta mpox se ti teke tlhelo rin'wana man ku endla ka timhaka ta mpox what we learn mpox is serious that's why lava ku byela vayingiseri va Munghana Lonene and all South Africans I tlhokomeleng against this what we learn I love ku ya one situation leyi one ya fana na COVID-19 but it's only if one wayina what I yingisela our message when we say please I communicate loko ni va na ti-sign na ti-symptoms ta u fanelana na mpox ni nga taking nkarhi u hleketa no leyiwani I know ina treatment ya yona it's only ti-doctor na ti-nurse ta hina va ta ku diagnose va ku testa u byela la bootpet la u khome mpox and va ta ku nyika the right treatment so that's why ni ri vanhu va hina a yi communicate if munhu na ti-signs ta symptoms a nga teki nkarhi a tshama ekaya a yi clinic va ta ku byela or no maybe u khome i vuvabyi vun'wana u nga tivi wena u hleketa no u khome flu ntsena so that's why ni ri and a yi hlambeli mavoko always if munhu u khome mpox i nga mu discriminate a yi tshame na yena ni mu support na yena a khome a teki treatment until a heta so that because if mina ni khome i vuvabyi and you guys vanhu va discriminate so na yena ni nge teki this treatment proudly so ni ta chava ni nge va byeli ntiyiso no ni khome mpox and the more ni nga byeli vanhu is the more I'm going to spread vuvabyi leyiwani so that's why ni ri vanhu va fanele ku vulavula if va khome vuvabyi leyiwani hi ta va support as government ta va nyika treatment yi kona mara a yi talangi but yi kona at least we've got something.
kuna leswi ba is it African Center for Medicine lava va ngeri ba kuna level yo karhi se va nga hi veka yona tani hi tikonkulu ra Afrika swi a hi le ku tlheleleni ka ntsongo ka lockdown. No, Africa CDC it's a public health agency African Union, unlike the World Health Organization in public health United Nations. So okay. That's why Tolo announced a particular Mpox as a public health emergency of continental security. It's only a World Organization, just like COVID, a public health emergency of international concern. So now, when told Africa, I language what you want. If one want treatment, I sharing. Unlike in COVID-19, documented rich countries, what are vaccine in the country of Africa, Tonga, Mozambique, and the poor countries. Banga kumi vaccine. That's why one Amazon one why now one go because vaccine. I recall about the Labon, but the Malingo, the American one, what shall vaccine park so because we have discrimination and the borders. So I sharing vaccine, I sharing information, I sharing the knowledge so that in Kuala to fight this what we are Mpox. Mwali. Ikensil sinene ka rongwe na ba hakeleni va kurukumala va vele ku rileni man ba hakeleni va pfuneni hi ndlela leyi swi hela kuma solution iva vo se na vubuti va hina so hi fanele ku va hakela so that na vona va swi kota ku thola ti cousin ta hina so that this mhaka leyi wena poverty ekaya i hela so ta kuma solution i nga ri khale good faith Khensile Mhale ya Khensa ukhensangu nkulukumba Foster Mhale va suka ka ndhawu le rihanyo ya Afrika-Dzonga ehansi ka vurhangeri bya Dr. Aaron Mtswaledi va vulavula hi timhaka ta ku tshukisela mahlo ku nga ko na vinyi va tikhemisi lava ngeri hayi hi tirhile nkarhi wa COVID-19 se kambe a hi le ku hakeriweni vo khoma lava tshika va ndhawu se mbatwile ku vete yini a hi tweni ku va ta ku yini hi ndlela yaleyo doroba ra Joni se ri na meya ra un'wana n'wina mi ri yini timhaka totole timhaka leyi nga ta vulavula hi yona loko vuya mahungu na misava awara yan'we kambe mi nga nghena hi twa tlhelo ra n'wina hi mhaka yeleyo na tin'wana timhaka leti mi nga na tona ka 0860 002543 swaswo hinkwaswo andaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 nongoroko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ku haxala twi hi Xitsonga xa nhlawulo wo sungula i 11 timinete yi nga se ba awara yan'we henhla ka nhloko mahungu ya misava na ntwanano wa ka Pfuma ivi ya kusuka kwalano hi ya mahlweni hi bula lava ku bula na va ANC hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta ku cinca ka va meyara va masipala nkulu wa doroba ra Joni mi ta tsundzuka ku va fambe gondzo lava va masipala lowuwani na ku ringeta ku fambisa kumbe ku byela gondo leri va nga famba rona loko kha ku langutiwa ka timhaka ta maendlelo kumbe matshamele ya swilo eka masipala luya mi ta tsundzuka hi 2011 ku ve na masipala meyara a ku ri tatana Parkstown lava sweswi ku nga holobye ivi va huma hi 2016 ku nghena tatana Herman Mashava va huma hi 2019 ivi kusuka kwalano hi 2019 kufika 2021 ku nghena Geoff Makhubu lava va nga hundza misaveni khombo ra ko hi timhaka ta COVID-19 hi 2019 kufika 2021 kasi hi 2021 hi Mhawuri kufika 2021 hi Ndzati a ku ri meyara Joel D Matongo lava nga hundza misaveni hi ngozi ya movha hi 2021 October kufika 2021 November ku hundza misaveni nkulukumba Mpho Moerane tani meyara wa Joni ndlela leyo ivi ku sungula 2021 in November kufika 2022 September ku ri Dr. Mpho Palatsi ivi kusuka kona ku ta nkulukumba Dada Morero hi 2022 hi September kufika 2022 hi October ivi ku tlhelela Dr. Mpho Palatsi hi 2022 hi October kufika January 2023 ekusuka kwalano ku ta nghena Thapelo Ahmad wa
ya nga va meyara ivi andaka sweswo ku hetelela ku ta lava va kusuka ku sweswiwani Kabelo Gwamanda. Se namuntlha sweswi hi vulavulaka Dada Murero u vuyile tanihi meyara wa Joni kambe i ta hlawuriwa ximfumo hi Ravuntlhanu ANC yi nga lo susumeta yena ku ya nga ta va meyara. Se n'wemi vaaki va Joni na n'wemi landzelaka tipolitiki ta Afrika-Dzonga mi vona onge ti fike njhani ka xiyimo lexiwani ke 0860 002 543 hi loyi un'wana enhleka Inhlekani Bootpad na vaingiseri. ahe papa Mi vutisi xivutiso xa kahle mo ku fike njhani. Loko mo langutisa ku nge se va na Government of National Unity Bootpad a ku ri hava framework leyi a yi governa ku mavandla ma fanele ma tirhisa ku yini mari kona kahle ngopfu. se sweswiwani hi mhaka ya ku na Government of National Unity ku endliwile na framework leyi vulavulaka hi Government of Local Unity laha se swi tivekaka ku vandla leri nga na tikhanselara to tala hi rona leri fanelaka ku va ri nyikiwa ri rhangela masipala walowo. Se sweswiwani ANC hi yona yi kumekaka yi ri na tikhanselara to tala swi vula ku hi yona leyi fanelaka ku teka ndwalo wa ku rhangela. And handle ka sweswo loko mi langutisa ku va ku vekiwile mukhansela munhu loyi a nga yexe ka khansela ingaku a ku khanyiwa ANC mara mu kuma ku munhu wa kona u hava matimba a ko va rihlanga. That's why swilo a swi nga fambi loko lava ku leswi a landzelela loko va ku lava swi va ku leswi hikuva yena a nga ta kota ku tiyimelela. Loko mi langutisa nakambe ku na impact report Bootpad leyi Municipal Public Finance Account Committee yi nga kuma ku na timali to tala leti ti nga tirhisiwa hi ndlela yo ka yi nga ri yona hikuva yena a kha a chava ku va a khola ti-MMC to order hikuva a ri yexe. Se mina ni vona nga ku ANC ku va yi teki goza ra ku yona sweswi yi fanele yi rhangela i goza ra kahle hikuva masipala lowu a wu ta hela wu ri ka section 139 loko liya ya province leyi vulaka ku masipala wu fanele wu va ka under administration. A ni se vona masipala lowu nga tshama ni voni ni langutise hi Pitori loko Pitori ri under administration ku onheke swilo swo tala ngopfu. Se hi ku munhu loyi a nghenaka u tala ku va nga ri politician o ta na yena endla ku rhanda. So ni vona va endli kahle loko yi nga vekiwangi under administration nakona ni tsakisiwa na hi premier wa hina haleni Phophi Ramathuba sweswi ni vulavula ku a va ri kha va nyika xiviko xa ku masipala wa Thabazimbi wu vekiwe hansi ka section 39 na wona ku dyiwe timali ku endliwile swilo swo tala ngopfu. Se va swi vona ku masipala lowu nge koti ku ya mahlweni u kolota vomakhalisi u kolota na Eskom timali to tala. Se ni vona ku ri goza ra kahle nakona lero ku mi ku langutisa Thabazimbi a ko va ndhawu leyi nga stable nakona swi kona swo fa ku humesaniwa swi va hi ndlela yaleyo. So ni vona ANC teke goza ra kahle Bootpad. kambe loko va kha va teke goza rorolero xivutiso ku ta va ku ma ku cincacinca lokuwani ke swa tshamiseka hi ku loko ku cincaciciwa namuntlha emathebula mi ku ncindani mindlwana mani swi ta hetelela ku vukorhokeri byi ndlise ku yini a ri ngo to ze ri wela makumu doroba ra hina mara ri ni nga tshemba rona. Bootpad ku na memorandum of intent leyi yi nga tiya ngopfu leyi mi kumaka ku ri na ku va ku twananiwile ku tlhe ku sayiniwa hansi loko mi n'wi twi kahle nkulukumba Sasavona Manganyi secretary ya Joburg u swi veki kahle ku tiphati hinkwato handle ka DA ti ri sayini ntwanano lowu bayindaku ku ANC a yi yona yi fambisaku DA leyi veri mali ya nkulukumba Herman Mashava yi nga ku yona yi lava ku chess of chess na ku va xipikara. Se ku twananiwe kahle sweswi ku mani u fanele ku kuma yini. That's why na loye Gwamanda mera wa khale na yena va lava ku ta n'wi hoxa ka MMC na luya a ri xipikara va lava ku ta n'wi hoxa ka MMC. Swilo leswiwa swi sayiniwile Bootpad swi fana na swa nkarhi luwa a ko pukiwa munhu a khatwa ticondo a fika a ku namuntlha a n'wi humesa loyi. Sweswiwani ku na swilo leswi bayindaka swi nga sayiniwa hansi. Bodamen nemetwe ni kenseli swinene nkarhi wun'we.
na khensa swinene. I can't. Kuna xondo xin'wana xi nge le ku lulamisiweni hala Makhado hala a Lutergat kahle kahle ka masipala wa Makhado swi kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri matlhelo walawo se loko mo tsika mi fonelana na van'wana va mi byela ku munghana lonene FM a yi kumeki hala xitandani hala i swiphiqophiqo swo leswo va nge le ku lunghiseni kambe hi vo hafu ku bila awara yan'we swi ta va se xi tshamisekile hi ve le ku lunghiseni va Sentech ku hi kota ku twala ku na ku antswa hi ndlela yoleyo 0860002543 hi nga va hi ri na un'wana mingiseri manitwa 0860002543 hi tari loko hi vuya hi ta bulana na matsalani wa region ya Gauteng nkulukumba Sasabona Manganyi hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona va hi byela ku kahle kahle ku le ku endlekeni yini a city of Johannesburg hi ndlela yaleyo noko loko Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM 0860002543 a hi ku timingisela mena kandisa rito ka nomboro yeleyo ya 0657443911 swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku timhaka etingani Carol Mdlula hi se va khumba kambe hi ta va khumba un'wana khani vutisa ku ti fambe njhani leti ta mukhanselara lowo tshova muaki voko ku ya hi leswi swi nga tisiwa hi Hendrik Siboyitolo a se va kuma Colonel Mdluli kambe loko hi va kumini ntshemba va ta hlamula ku va fika kwi hi case yoleyo 0860002543 hi le ku languteni ka ku cincacinca kolomu ku nga kona loko hi kha hi languta ka masipala wa doroba ra hina ra Johannesburg HDD. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela? SABC Archive yi xavisa kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015290027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Amkeleni un'wana mingiseri lo inhleka Sile khalanga minjani? Buta mina ipfukile cancer swinene n'wina miri. Hayi. Hlayisekile. Ni lava ku khumbanyana ka mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona leyi hala City of Joburg. Yeah. Yeah. Loko ni sungula hi ku vula ku timasipala to tala leti ku nga hava outright majority swi tikomba hi nga ku swi ta tika hi tlhelo ra hala ka vukorhokeri. Tolo a ni yingisela va Action SA loko va ri karhi va vulavula kwala ka Mugana. Then va kombisa ku bona va ya vota hi issue leswi swi vulaka ku a ve le ka agreement a ve le ka coalition agreement and leswi swi ya siya vaakatiko va City of Joburg va karhi va hlupheka hi vukorhokeri hi ku ya hi ntiyiso ku cincacinca ka timeyara ka timasipala hinkwato leti ti nga ti-hung municipality a swi veki a ku na stability ku nge pfuki ku vi na stability a hi languteni City of Joburg hi languta City of Tshwane hi nkarhi luwa a yi vitaniwa a hung municipality ivi hi languta leyi le Mokopane timasipala leti hinkwato ka tona hi ku ya hi vukorhokeri a ti nga swi koti ku nyika vaakatiko vukorhokeri City of Joburg loko va HNSA va kha va vulavula va kombisa ku kuna ti-potholes and swilo swo hinkwaswo ka swona a swi endliwi hi mhaka ya ku City of Joburg a yi na mali mara swi endliwa hi mhaka ya ku ti-decision makers vanhu lava fanele ku teka ti-decision va le kokolaneni hi matimba a va na mhaka na mhaka ya vukorhokeri kumbe mhaka va veka ti-interest ta ti-political parties ta vona emahlweni kasi na ti-technical managers ti va ti ri ti-politicians ni vula lava va ti-directora ta technical services sweswo swa ku tani leta ta vona ku pfariwa potholes sweswo loko swi fika hala ka kuna administration ivi hi ta hala ka ti-politicians kumbe vativa a hi ndleneni so yimani hi ku mina na n'wina ni fanele ha vulavula ni kombela mi ni khomela tani hi teka nambara yin'we hi ta vuya ka n'wina loko hi vuya mahungu na misava hi sungula hi teka mahungu ya misava okay mo khoma tani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na ntwanano vuma ya sis
Iswa mingisela mgana lona FM 12 minute ntsena ku bela wara ya 13 hi tari ku cincacinca loku nga koho ka vurhangeri eka masipala wa doroba ra Joni swi veka nxungeto ka mphakelo wa vukorhokeri hi ndlela leyi xana tanihi vandla ra African National Congress va ri yini loko swiyimo xi te tani va tinyungubyisa hi leswi nga le ku endlekeni ke loko hi langutaka ku xitsanana ku cinca vurhangeri hi ndlela yona na sweswo na ku va langutele ku va humelela kumbe va fikelela yini hi ku cincacinca loko wana hi amukeleni matsalani wa vandla ra African National Congress ka region ya Gauteng lava hi bulaka na vona Johannesburg region kahle lava hi bulaka na vona tatana Sasavona Samuel Manganyi loko ni nga hoxisi veri va huma tshama hansi i ntiyiso Manganyi nhlekani mi amukerile ka munghana lonene inhlekani eka n'wina na vayingiseri va munghana lonene mi kuma kwili ra Samuel ani khomeleli vutsatsa vona a hi ra kwina ani kumbe ra no era mina no ti vutisa ku ri kumiwa kwihi ku hi 100 tirhisi ngopfu no ni ndle vulavisisi ku ni tive ku na ku vulavula mina ni vulavula na n'we ro sungula se minkarhi hinkwayo loko ni vulavula na munhu ro sungula ni fanele ni tiva ku okay i wa le kwihi sweswi ni vona ku ma tshama hansi se ni ma swi vona ni kota ku va ni swi landzelela nyana kahle hi swona a hi sunguleni kwalano mi le ku cincaciceni timeyara man ngopfungopfu n'we vandla ra African National Congress hi byeleni ku i ncini lexi nga ndlaku sweswiwani tanihi ANC mi vona ku i nkarhi wa ku mi teka matomu ya doroba ra Joni ivi mi susumeta ku mavandla laman'wani ma hetelela ma pfumelela na n'wina ku susiwa nkulukumba Gwamanda ivi hi fika laha hi nga kona ya loko ku ri kahle ANC loko hi ta take over city of Johannesburg a fanekele ku meyara wu huma wu ri aka ANC and ku va na ku a hi nga twanani kahle na EFF hi mhaka ya le ekurhuleni ku na vona va lava meyara wa le ekurhuleni se ANC yi nga swi koti ku ri yi nga pfumela hi ku ti-guideline ta hina ti ri party leyi ku ri yi na tikhanselara ta ku hundza ti-party tin'wana fanekele ku va yona leyi tekaka vumeyara and the compromise position a nkarhini walowo a ku hi fanekele hi va na a mayor from the minority party that is why Aljama hi yo leyi ku ri yi nyikete candidate ya meyara so then we have been involved aka mhaka ya ku hi reconfigure coalition ya hina and in reconfiguring coalition se hi vulavurisani na tipati leti ri ku ri hi na tona ka coalition ku ri i nkarhi wa ku ANC yi take over hi mhaka ya ku hi hina hi nga na what about 86 watts out of the the 100 the 200 I mean the 135 watts in Johannesburg it's ANC and we have got 90 councillors in total akuna party leri ku ri na nomboro ya leyo se she make sense for ANC must have a mayor that comes from the ANC so hi kote ku ri hi twanana na the party letiwana ni tin'wana hi tirhisana ku na tona it's about 13 parties we joined IFP recently to get to the number 13. Abana preferana Action SA bataba number 14. Other parties are gonna say ba pfumerile ku ANC can take over. So bala preferana na Aljama na bona meyara ku nkarhi luwa wu fikile wa ku ANC take over akuva na ku kokelana a henhlanela hansi va swi twisisile na bona ku swi make sense ku ANC take over. That is why bakote ku ri va resign to give the opportunity to the ANC the voters ele Johannesburg as much as they are votelani ANC in majority mara they voted African National Congress to take over. Nkarhi lowuwani mi nge wu fikili tatani Manganyi wu fikisa yini hi 2.5 billion kumbe kuna swin'wana swi endlaka ku wu fika No. Remember, it has nothing to do with my loan. This loan is the second loan. GA, the Shaba, the Mosha City,
aba hluleka na ku ri va nga yi raise that particular loan. Many of the council meetings va tsandzekile ku ri va yi endla. Hina i mhaka ya ku loko mi voteriwile ka tiwadi leti ti nga hlaya, the expectation i ku ANC tanihileswi yi nga na enough numbers in council i fanekele yi deliver. So ti-department tin'wana ti teke hi ti-party tin'wana leti hi nga na tona ka coalition. So loko u ri na meyara hi yena loyi ku ri wa swi kota ku ri a kota ku rhangela the mayoral committee and a kota ku ri a va director into a particular direction leyi i ri ku ri yi ta kota ku ri yi endla ku ri va delivera ti-services quicker than hi ndlela leyi ku ri a swi endlekara before, because as much as swilo swi ri better than the time ya DA, mara it's not good enough. That is why hi lava ku ri ku acceleratiwa service delivery, swilo swi endliwa hi xihatla ku vanhu va kota va kuma ti-services ta vona. And that is the reason why hi lava ku ANC yi take over vurhangeri bya vumeyara bya le Johannesburg. Se loko yi ka ha sungula timhaka letiwani va Action SA va ri van'wana va lava va mi tshembisa, mara loko ka mhlaya ti-party leti ta 13 Action SA mi hlayi ro hetisela, swi vula yini? A ma ha ri swona leswi a swi tshembise ku kumbexani loko ku ya hlawuriwa ka special council Mindlwani hi Friday lava va Action SA va nga hetelela va kuma xitulu xa vu iberini speaker? Action SA yi ri ha vulavurisana na vona, hayi se hetisa ku vulavurisana na vona hi ku ri xipikara nge ri ma swi tiva xi khome hi lavaneni va AIC lava ri ku ri va forma party ya the majority, I mean the minority parties, ti-party ta yi-9. So hi twanile na vona va lexiwanini va Action SA ku ri hi fanekele ku hi ta tirhisana na vona, mara sweswiwanini ri hi finalize mhaka ya ti-consultation ya ku hi ta twana ku ri ha tirhisana njhani, whether ku ri va ta ku tekeni xipikara or va ta teka which position. Swaleswo hi leswi ri ku ri ha vulavurisana hi swona, hi ta kota ku ri loko se hi twananile hi koho hi nga ta swi endla public ku ri hi tivisa ti-residents ta Johannesburg ku ri hi twanane njhani, ku ri swona swi nkoka ku ri hi tirhisana na vona leswaku hi va na coalition leri ku ri almost all the parties they are working together. Ku loko swi ri hi ndlela yaleyo hi kota ku ri hi vonisana in terms of ensuring ku na service delivery for vanhu va Johannesburg. Yi nga vi mhaka ya ku hi ku ri hi na tinomboro leti hi ti lavaka, because in the current coalition hi na 147 councillors out of 270. Loko Action SA yi fika with 44 councillors hi kota ku va na 191, which is the sufficient majority leyi ku ri wa yi lava for the stability of the city and in servicing the residents of Johannesburg. Ni na ku tsakela ku tiva ku ti-party letin'wana ti nga katsa va mani, kambe leti ni lava ku mbutisa swona ni ngo mbutisa timbirhi ntsena. DA na EFF va le kwihi ka xifaniso lexi? Economic Freedom Fighters hi tirhisane na vona since the beginning ya coalition leyiwanini ya Government of Local Unity, so hi na vona. Va Democratic Alliance problem ya vona i ku ti-discussion ta ku tirhisana na ti-party tin'wana ti manager hi munhu wa yi-1 va n'wi vitana ku Helen Zille lowu a nga le Cape Town. So loko hi vulavurisana na vona a va nga swi koti ku va nga vulavurisana na hina mhakeni yo so va hi rhumela ka Helen Zille, ende hina tanihi region hi nge vulavule na Helen Zille. Helen Zille ta vulavula na lava national, se hi va vulavurisanile na vona mara a hi kotani ku ri hi nga fikelela mhaka leyi ku ri hi nga endla ku hi tirhisana hi mhaka ya ku va na bureaucracy yin'wana yo eka vona ya ku yi nyiketa matimba ka munhu wa yi-1 ku vulavulela the whole country. Se vito leri mi ri susumetaka i ra mani? Dada Murero.
regional chairperson lowu i ri ku ri loko mi hleketa a hi n'wi hoxile hi 2022 September, and then ku va na court challenge by the DA, and then he lose court yaleyo. That is why a humile, and sweswiwani ni se hi vuyisela yena. I ncini xi hlawulekisi lexi xi va susumetaka ku va vo mi twa konge va nga mi fambisela doroba leri kahle? No, bona kahle i munhu loyi ri ku ri va na experience loko ku ta timhakeni leta local government, and vanhu lava ku ri na tibuku va hlayile, va swi twisisa ngopfu leswaku fambisa mfumo, and a ku ri vona secretary ya ANC for more than 10 years lava ri ku ri a va fana na mina ti-deployee hinkwato ti-accounta ka vona, so va twisisa ku ri where are the pain points and in terms of service delivery leti ku ri fanekele va responda eka tona. I munhu loyi ri ku ri, and also even hi nkarhi loyi ri ku ri it was not fashionable ku ri ku nga rhangela vanhu hi nga ri ka mfumo during apartheid days, a va karhi va ri involved na vona in the liberation struggle swa vanhu va hina. So i munhu loyi ri ku ri hi tshemba ku loko a rhangela City of Johannesburg u ta kota ku to provide vision ya ANC with the collective parties leti hi tirhisanaka na tona to inspire confidence eka vanhu va Johannesburg na vatirhi va City of Johannesburg ku va kota ku ri va delivera ti-services hi xihatla a vanhwini. A va na papa leri ri jikajikaku na vona hi ku i nga ri n'we region ya Gauteng ya Johannesburg a mi chavi hambi munhu na papa ma yisa matsona loko mi yisa moya wa Huawei tlele ku rhula Geoff Makhubo a ku ri na swin'wana swi vulavula swa ku hi ku na papa mara mi va yisa va ri va meya. A ku na papa leri ku ri kona eka vatatana Dada Murero, na n'wina vanhu va media a ni tshembi ku ri mi tshama mi nga hlaya hi vona ku vulavuriwa swin'wana swa ku huma endleleni swa vona. I munhu loyi ri ku ri va tikhomi kahle, munhu loyi ri ku ri hi tshemba ku ri va ta representa vanhu va le Joburg hi ndlela ya kahle, ve nge hi nyumisi in the process ya ntirho wa vona tanihi meyara, so hi tshembela ngopfu eka vona ku ri hayi ve nge hi disappoint. Okay, so a hi hetiseleni swi vula ku hi Ravuntlhanu mi ya vuya na vona tanihi meyara, i mani mi nga ta vuya na yena tanihi xipikara? Wavuntlhanu hi focus emhakeni ya ku khetha meyara ntsena, mhaka ya xipikara tanihileswi ni nga hlamusela a yi si finaliziwa, ya ha ri under discussion. Se lava va nga koho va ta va haya mahlweni. Hi swona. All right, hayi hi khensile tatani Manganyi, ni tiva van'wani va nge hi vo Manganyi SS, se na n'wina ni mi Manganyi SS a khensa swinene, mi va na siku lerinene, swi famba kahle swa City of Joburg. Mina ni ta va Dr. Manganyi SS so that mi ta ku ni tiva Dr. SSYY. No, na khetsa swinene, hlayisekani ko. So mi yingisela Munghana Lonene FM ba matsalani wa region ya Johannesburg lava hi vulavula na vona hi ndlela yaleyo. Se hi vo lava va nga tale lava hi bula na vona va kha va kombisa hi laha ANC yi nga famba koho hi ndlela yaleyo. Ni tshame ni kandziyisa vakulukumba van'wani va kha va vulavula hi ku va ku va jahelerile ku vekela meyara a ku ri ndzhaka loko ku vekiwe meyara Dada Murero hi n'hweti leya Ndzati le a City of Johannesburg lembe ra 2022. Se hi vutisa va jahelerile, mi vona ngeti va jahelerile ku nga va ku ri yini xi va jahelerisako? Vanhu van'wana va vulavula swilo swo tala, va jahela swi vula ku va lava ku ya yiva mali, va jahela mali, ku vulavuriwa swilo swo tala. Kambe a hi ku tumingisela Munghana Lonene FM ku hikwalaho nga koho u ri yini hi le xiyimo hi nga eka xona hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa n'wangulo wa wena hi ndlela yoleyo. 0860002543 ndava ku mi tlangela ti-voice note, kambe ni pfa ni hleketa ku mixana loko na mi tlangela tona loko ni vuya amahungwini loko a ko va na muyingiseri muhumelerisa hi ta teka yena ivi ni tlanga hi mhaka ti pfa ti vulavula hi swo tala. Ni lava ku loko hi vuya mahungwini ya misava hi vhe hi kongoma xin'wana na xin'wana xexi hi nga vulavula hi xo kwala nongonokwini, hambi hi vulavula hi ta marhumbi, hambi mi vulavula hi yini,
hi kumaka ku sweswiwani loko ni yi tlangala leyi yi nga tala ku ni byela ku ma vona swi va swi vulaka Ndabezitha swi nga va swi nga ri swona antivi kumbexana ka no kuma wun'we mingiseri hi yana eka nhlokomhaka ta mahungu kumbexana ni ta n'wi lavala ka X la ni twa ku ka X koho hi nga kuma mani hi kota ku twa ku mi ri yini n'wina hi ku cincacinca loko ku nga koho loko hi kha hi languta ka City of Joburg hi tlhelweni ra timhaka ta vufambisi hi ndlela yoleyo nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka toho nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka va ri listening to the most informative radio program in South Africa ya Khesile Nare Sekgoka MMA Sekgoka u tirhise Twitter handle hi ndlela yoleyo 0860002543 hi loyi khalanga leswi humelelaka eka masipaleni wa Joni i ku tlanga hi vanhu Buthphethe hikokwalaho ka ku cincacinca vurhangeri a swi pfuni nchumu hikokwalaho laha ku fumaka vandla la ANC ri roxe ku hava vukorhokeri lebyinene Godfrey vativa I'm sure tan hi nga va ri na n'wana kwala moment okay a ku se fika un'wana va ri i mwingiseri nge yena Godfrey a manyika nga tisa mhaka yoleyo ku yisa amahlweni Khesile la amalamulele section C mi le xitarateni xi Sesmari ya Chauke amalamulele ni ku na switarata swi thyiwe mavito le starata ana swi thyiwi van'wana antivi kumbexana van'wana tipolitiki kambe swi thyiwa mavito ya lama i loko ma languta wa mavona u kuma ku tsariwa ku Thomas Maluleka street i swi twisisa ku ya Thomas Maluleka nga va hinde hi kona la hi leswi ni swi tivaka ni switarata swa ka Malamulele swe le D2 swe le D2 kumbe swi ta cinciwa hi ku na va Hongonyi street ku na va Mhala ku na ku hava vito i swiharhi se ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi ta mi tlangela ti-voice note leti mi nga ti tisa ivi mi tlhela mi nghena mi tisa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku ni ri na tona hi ndlela yaleyo ku fana na un'wana hi loyi i ri yena Buthphethe nhlekani va ti lumaluma Hosi Dumazi yi ri loyi a lavaka 150 ya yena a ta teka Afrika wa vulavula na Lifton Msimik a nga tirhisa X handle hi ndlela yaleyo kasi Nare hi luya wa most informative program ya khesa swinene na hi khesa seketelo wa n'wina vaxumi khalanga swilo a swi fambi hi layini la Cottondale corruption yi tinyike matimba va thola vanhu navusiku ene va xavisela vanhu mintirho swa ku loko va hola va hakela 500 rand every month mhaka leyi a yi kahle Elvis Ndlovu n'wana Domingo kusuka la Cottondale u tirhise Twitter handle kumbe X handle ya @Afrika Munghana a kumeni mahungu ya misava a ku ya awara ya 2 ya ta va emsekweni na pfumela ku ka ha ri na n'wabvuma la ntwanana rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi sina na Buthphethe Buthphethe mhaka leyi a yi vulavuriwa ya leya 150 ne a yi la ku nyajiwa yi na matimba ngo 150 leyi tele ngopfu loko ku ri ku ka xivulana ku na switandi swa 500 vanhu va lava humese hinkwalo mo teka calculate mo ku 500 multiply by 150 mi ta kuma mali yo tala ngo movha ya leya xava na movha leyo famba yi kha yi ku vrr pa la xitarateni lawani a va vulavula ntiyiso ku ri ku endleka yini ingomu namlosa mahashi no twanga ku loko Ndabezitha va ku va la tata kunene kwalani a ni tivi ku va tata hi ntiyiso va la ku tata va ta hlamusela xiheri kumbe va lava ku mi vonana swin'we ku na xo khoma lexi va nga xi khoma ku mi kota ku na n'wina loko mi hlamusela moyeni mi hlamusela mi karhi mi va hleketela hi ku a ni ta ku yini na #brown envelope okay i Mhlabe kwala Pitori mashi na khensa inkomo bye
Hayi Budpet mfukini. Budpet ndaba ezitha Dumazi a ve le ku hlamuleni ka leswi mi va vutisaka swona. Swi tikomba kahle ku va ri varhangeri ve le ku xaniseni ka vaakatiko. Vuhosi bya voho a swi tikomba va nga va khomangi kahle vaakatiko. Mi va vutisa xivutiso xin'wana xa simple mara ve le ku tsandzekeni ka ku hlamula va hala la vulavula mhaka ya Friday. Ande va ri a ve le ku tiphineni mara leswin'wana why va hlamula mara loko mi va vutisa timhaka ta mali va nga hlamuli. No a va lunghisi timhaka ta vona ndhawu ezitha swi tikomba ku ri ndhawu ezitha lwa ku xanisa vaaki. Na nkulukumba un'we loyi a karhi a hlamula kwalani va fana na ndhawu ezitha. Swi tikomba kahle ku vaakatiko va dyeriwa mali. Danke Budpet mina Norman Mathebula kwala ka Xitakata. Hi nga tsutsumeli sweswo a ni hita ku va ta hlamula kambe ni tsakisa hi leyi ya muyingiseri loyi va ku va la ku tata kunene kwalani a ni tivi ku va tata hi ntiyiso va la ku tata va ta hlamusela xiheri kumbe vo lava ku mi vonana swin'we ku va na xo khoma lexi va nga xi khoma ku mi kota ku na n'wina loko mi hlamusela moyeni mi hlamusela mi karhi mi va hleketela hi ku a ni ta ku yini na #brown envelope okay i mhlave kwala Pitori maxi na khensa inkombai hayi Mhlave loko ku ri ku swi tani swi nge tirhi hayi na hi hayi swi nge lungi hina hi tikorokela vaaki mara mi nga hatliseli ku va hleketelela swo biha vo lava ta ku va hi komba ku hayi kahle a ku pfuriwa fayili vanhu lava nga hakela hi lava hi pfule fayili hi ndlela leyi muyimeri wa nawu i lavela i mani muyimeri wa nawu wa vona kumbexana swa hi ta fanele ku swi tiva ku i mani a nga ta ku hayi hi xinawu swa koteka leswi na ku ri swa koteka i swa rini va yerini khoto ku na swo tala leswi swi humaka kambe miri ku nga na mvilopo hayi va ka hina swi ngendleki sweswo a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhlekani Budpet papa xikolo xa mina miri hi pfukile minjhani akhensa #brown envelope Budpet ne that's one last week ngeni ni vulavula timhaka ta ku tihosi ti feyila vanhu va tona ne na sweswi hosi Dumazi ve le ku feyini ka vanhu va vona na xanyama xa vona leswi va nga nghena va vulavula swo ka swi nga yangi hi kona kwalano ku tsandzeka ku hlamula vaakatiko lava va lava ku nhlamulo loko himpela ku na misa n'wana nga fika nghena ku loko ri stand i 500 wa stand xin'we xi ri 150 i 75,000 rand Budpet ne se hi wihi munhu wa tinhlapfana a lavaka ku vekiwa a vulavula hi 75,000 rand leya ku tsandzeka ku vaakatiko va kuma nhlamulo ya vona na swi va nga ha ku tumbeteliweni swi komba kahle kwalani Budpet ku na mali nga tekiwa yi dyiwa ma swi twisisa na meto se swi komba kahle ku a va veka vaakatiko why va lava ku ta kwala studio a va hlamuli mi va foneli va hlamula a va hlamuli moyeni hinkwenu ka hi swithu no vete a va pfukangi se ve nge koti ku swi hlamusela kahle na mo leti nga hlamula va kha va ti hlamula a va pfukeni vanhu va xitala a va swi koti ku use va hi use van'wani mali ya 150 Budpet vo famba va lomba ka vanhu ku va ta kota ku pfuniwa mara va le ku va byeleni ka nchumu and 150 loko moya a xivulani lani hi vulavulaka kona mi nga swi vona ku 150 yi nga tika njhani ku yi humesa kumbexana yi vanhu lava va khumbeka ku a yi va tikelangi kambe hi ku languta kunene i tin'wana ta tindhawu leti vanhu va kombisaka vusweti swinene ndhawu liya na ku tiva Budpet le ndzhaku ka vambatlo le na ku tiva so ndhawu ezita a va le ku hleketeleni ka malandza ya vona loko va ze va endla swilo sweswo n'wani ku ri timali ti yo lombiwa van'wani va ta kuma timali ta vona mara vo lava and then mi tlhela mi va vutisela kahle ku before mi ya lava mi saliwa tinhlapfani lowu mi tshame hansi mi vulavula na a va ndlangi swilo sweswo ku swi tiveka ku ya laviwa mali muni loko ku ri ku wa durha mi hindza mi ya lava un'wana a ni va tele ma vutisa ku mi nga hindlela mali muni mi za mi ya kuma la yi nga ta olovela vaaki a swona i ntiyiso Budpet walowo loko mi ri ndhawu ezina mi fanele mi tshama hansi mi kombela mali a hi humeseni mali muni okay tiko ri kota ku contribute mali muni swi vula ku munhu loyi i lava mali muni sale na mali muni a nkwameni so loko n'we mi nga inform vanhu mara mi le ku tekeni ka timali ta vanhu loko sweswi va ta moyeni vanhu va ta complain ma va blame futhi
no mara ni va vule kahle Ndabezitha ve ri loko ku ri ku na loyi lava ku 150 a ta teka 150 ya yena vo va ta sala na valava va lava ku swikoxo swa swilo leswiya i ku kwata va hi komba kahle ku se va emotional va hi komba ku se va emotional i nge vuli ku la tata 150 ku ri mi fambe mi ku mi lava ti 150 se va hi komba ku emotional leswiya a Ndabezitha va kahle loko va ku ndla leswiya va fanele va rhangela vanhu hi vutihlamuleri mani va nga fiki va tlhela va ku a ta teka laha nga ku lava 150 ya yena i ncini sweswo botete na metweli bot kesi n'wana mani inkomo kumbexana hi tshika muhumelerisi nga a ni veti va ta tlhe va yi landzelerisa a ni tivi a ni vula ku ka ha ri na swin'wana ni vula ku hi tshika leli xivulani a hi vulavula swin'wana no a ni tivi kumbexana kumbe ni mi pfalela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makumembirhi timinete ntsena bile yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na ntwanano bvuma kusuka kwalaho a Goveni na Mchangani va mi tisela na kona dzumba ra mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela tweet kusuka la studio 2 hi le Polokwane a ntsinda wa xifundzankulu xa le Limpopo lexi rhangeriwaka hi Premier Dr Phophi Ramathuba ndlela yaleyo hi xo xifundza lexi hi nga ka xo hina hi rhangeriwa i n'hweti ya xisati leyi hina hi rhangeriwa hi Rose Chavalala N'wamgwena N'wahulela hi loko se hi kha hi famba hi komba ku vaxisati va hi khomile va komba ku hi ya kwihi va mhaka ko ni hlaya a hi amukeleni n'wana mingiserile nhlekani Nhlekani Botpet na vayingiseri mpfukeni hi pfukini minjhani mawani hayi pfukini swinene a khensa a mi kha ni foyineliwa hi vayingiseri va nongonoko wa n'wina ku why mi nga anguli ka leyi ya ku nga ku susasusiwa ka MK se ni ku swi lava munhu loko mi nga ri wa MK mi yelana swi tiva ku hi endla yini kamba ni telangi yona ni tele leyi ya le Johannesburg hi le yele Johannesburg mi nga tela yona yi kahle yaleyo mi ta yi vulavula ni ta mi nyika nkarhi a hi vulavuleli yale ya n'wina swi kahle loko swi twa swi suka potweni mi endla yi kahle kwalaho n'wi va MK no mo hi kombisa vanhu ku na vanhu vo tala hi tirhisani ngopfu na van'wana va ngo triple AM loko hi kha hi lava ku qualifya ku va political party a ni ma swi tiva ku laveka na signature na swilo swa ku talatala swa ku hambanahambana se hi tirhisani na vanhu va ku tala ku hi kota ku swilo swi tshamiseka se ka ti-process teto swi ve swi affecta na vanhu lava a fanele ku ri vona va nga le ka list ya ku ya palamende ku kuma ku a ka ha ri vona so vanhu va ve va complaina kambe wisdom ya mukhalabye hi ku no a yimeni hi ka karhi hi ta ya hi kha hi basisa swilo swi ta tshamiseka mara van'wani loko va sala va tikomba kumbe va joyinile a vo ka va nga vuli hi ku van'wani loko va sala va humelela va komba ku va n'wina ti-list sa ti fambile IEC a yi ti teke khale ti-list ya so list ya MK ya yi fanangi na ti-political parties letin'wana a ni ha yangi ne le ka list conference i phati leyi yi nga tsova record ya ku yi wina yi nga se va na structure ku ya hi tirhisa xin'wana na xin'wana ku yi wina se sweswi ko va ku tliniweni ka ku ta kota ku va na direction na structures swa right loko sweswi a hi tshikeni ku tirha wisdom leyi nga le ku tirheni endzhaku ka lembe so swilo swi ta va swi tshamisekile se sweswi nga bungula van'wana ku hi tirhi ngopfu mara hi kona a palamende van'wana va ku lava ha ku fika no mi nga vileli hi swona MK ya n'wina na n'wina mo ka mi nga se joyinaka ya n'wina ya munhu un'wana na un'wana lava nga ta deployiwa aka government a hi vona lava nga to va ri ku fambiseni ka party lava va nga ta va ri ka government va ta report ka lava nga le ka party ivi lava nga le ka party va report ka lava va nga le kaya u nga ti-voters lo mi nga twi nga ku yo va confused ku le ku swekiweni ka xixevo xa kahle xi nga ta dyiwa un'wana na un'wana Nemetweli ese mirhi leyi ya Joni mirhi yini leya Joni ni tsakisiwe mirhi manganyo mirhi i mani lava va ri ku vulavuleni tatana Sasabo na Manganyi ya va kombisa ku na document leyi nga endliwa ku lava va ku va winele henhla hambiloko va nga fiksangi 50+1 hi vona lava va faneleke ku va va rhangela
so ni va na xivutiso xa ku a KZN ku wini MK kambe swin'wana na swin'wana ku tikume ku nga ri yona yi rhangelaka se swi nga vula ku leswi swi nga pasisiwa sweswi swi ta tlhela swi ya endla ku na le a KZN se ku rhangisiwa MK kumbe swi tirha loko ku ri ka ANC sweva ra ANC loko mo tshika ku ri na van'wana ni va vutisa especially va lava ti-political analyst ku hi ta kota ku basiseka a ko va framework ya vanhu lava nga hlangana ku nga ri ku i nawu wa tiko ku va vanhu lava nga hlangana va ku loko hi hlanganile hi tetani loyi a nga ta na xinkwama njela henhla hi a nga ta kota ku rhangela ka ntirho lowuwani ivi swi kumeka ku n'wina ko fana na le KZN mi yo ti tshamela mi ku vanhu va tata ivi lava va taku mi ku va lavi mandziva se loko mi ku phaphara mi kuma van'wana va hlanganile ya ni lava kota ku twisisa swona ku i xitokofela xa ku lava va the so called GNU hi vona loyi a nga le henhla a fanelaka ku va ya rhangelaka kumbe i nawu lowu nga ta va ku tirha tikweni lava ku hi ta swi teka kusuka kwalana ni lava ku angula ku ve a ni se basiseka siku mi nga ta kuma van'wana va vutiseni loko va vulavuleni hi kona se hi nga ta angula ku ya mahlweni se no va na suggestion ya ku why va nga endli ku loko ku nga winiwanga kahle ku tlheleliwa ka ti-election ka matiko yan'wana mi twa va ku va yi karhi yi rhanga hi ku leswi swa GNU leswi a swi hi yisi helo a Johannesburg mi twe mi kha mi hlaya mi twa ku nga ku mi hlayitiye timeyara to tala ngopfu and a hi se va na malembe ya ku hi nga va hi fume ku hundza ti-government ta 7 a ku fanele ku ri na 7 wa va kahle o city ya 7 loko va tele ngopfu hi ku na lava nga lova vambirhi hi timovha kumbexana a ku to ku ri 8 mara mihlayi vanhu vo tala ngopfu wa nga endliwi ku loko ku nga winiwangi ku ri hava phati leyi nga wina straight ku tlheleliwa ka rira that is my suggestion. Okay. No na mitwa na mina na khetsa swinene kambe mina no hleketa ku kamali wa mkhamuko hayi no lava ku va vulavula na mkhalabya le nkandla le lava n'wana va kha va hlengeletana ni ku languteni leswi va structure xa mfumo wa le KZN i nga ri lava a va ri na tivhotela henhla handle ka n'wina n'wina mina to tala lava va ri na tivhotela henhla i va ta ka lava va nga hlengeletana va ndla mfumo a ku ri IFP se hi yo mhaka IFP loko ri ka no hoxisi hi yo mhaka IFP yi ri na premier yi kome less than 20 ni vula lava nga hlengeletana ka lava va nga hlengeletana i ntlawa luwa hayi ka leswiya va tshikene loko ti-services ta vo ti ta vuya kahle mi ta twa ku yi wini mfumo lowa swi ta tshamiseka hi nga tirhisana yona inkata kumbe na va EFF mara leswaku minyama u nga katsana na ku vonakala a swi nge tirhi sweswo a ho tshama hi vonini ku hongonyi leyi yi ta hanya yi ri na tinhloko timbirhi na ni metwe inkom sweswo mingisero Munghana Lonene FM nokona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku twi mingisero me ku n'wangulo we wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona nhlekani lowu loko ngopfu u loko hi languteka matshamele ya swilo hi tlhelo ra tipolitiki ta tiko ra hina hi ndlela yoleyo un'wana hi loyi ai timhaka ta tiko leri nge ti heti hi yena tsotsi leswo tirhisa ti-cellphone mali kha ku endleka swo karhi swi nge heli ni tsundzuka masunguleni ya lembe leriwani kun'wanyana kwala ka Mbokota ka kokwana mhani na mina kha ku akiwa va tiwe na ku vafayini va le vuhosini va fayina ku ri va nga tholangi munhu wa ka Mbokota a aka ndzi nga ta tivutisa ku ri munhu u fanele a thola munhu wa le xikwiki wo controleriwa na mali ya yena na va fayiniwa va nyiwa va lava 100 yo va nga tholangi munhu wa la ka Mbokota ku ri hava akela switsotso swi nge heli botpet ende na sweswi ha ri henhla ka yona mhaka yeleyo se a botpet swa tika inkomo botpet no a khetsa swinene yimani hi twa la hayi khalanga minjhani epfukini na ku yingiseleni ka tatani Foster Ngenhleka nhlekisa hi mhaka ku
mavona loko munhu a ka tumbela hi rintiwo swa hlekisa leswi loko vanhu va nga take accountability loko a ku ri mina Tatani Foster hi ku loko mo va vutisa mhaka ya ku mi lava vumbhoni bya swilo leswi hinkwaswo va swi hlamusela ku va le communicate na vanhu lava swi nga va swi cheka malembe ma 4 kumbe manharhu loko na le xihoxo se covid yi hundzile se mi vula ku mara payment ya malembe manharhu ka ha ri na reason ya ku munhu maybe a nga tsalangi dose ya vaccine kumbe a nga tsalangi vito ra Baloyi kumbe xivongo xa Baloyi laha ka fomo liya so nkarhi wun'wanyana loko hi ri vanhu a hi dyondzeni ku teka accountability ku hi ta kota ku antswisa tiko ra hina hi ku leswi swi vona a swi bihini ku mi rhuma vanhu va tirha the next thing mi nga va hakeli hi nkarhi mi tlhela mi tumbela hi rintiwo swi bihini a ni teyisi ngopfu leswi mi swi vulaka swona leswi ni nga swi tiveki hi swi swo tumbela rintiwo mara ni vulaka leswo mi rhuma vanhu va ya tirha mi nga va tshembekeli a swi va swi nga ri kahle enhlekani Bootpad mina ni ta hlamula ka leyi le xivulani swi vava ngopfu swa vavisa swi twisa ku vava hi mhaka ya ku mi ta kuma ku vona va Ndabezitha na mindyangu ya vona na maxaka ya vona hambi ku ri komiti ya leyi va yi vulaka mi kuma ku ri vona a va hakelanga ti-150 teto ku hakerisiwe swisiwana hi leswi swi vavaka ngopfu ka maendlelo ya vanhu va ka hina mi kuma ku hayi vona a va aka ti-receipt book loko ve ti kona a va receipt-iwangi hi mhaka ku a va hakelangi vona swi va khumbi swa ku hakela vona va khumbiwa hi ku receiver ti-150 ta swisiwano leswi swi ngo hlupheka mi kuma ku munhu o dendela nyana n'wana wun'we mara wa boheka ku ya humesa 150 yaleyo misele leyi nga kona la tikweni ra ka hina ya chavisa mativa hileswaku vanhu i swigalani va hanya hi tingati ta van'wana ko va nsele serious ko va nsele Bootpad a ku na xin'wana vo tshama hansi va pulana ku mara hi dyisa ku yini mali hi nga yi kuma njhani mali sweswi va haya ku vulavurisana neni va haya lava na muyimeri yaloye ku ya ku swaswekiweni ka swilo va ta vuya la hi Friday va ta hi byela swin'wanyana swo ka swi nga twali na timhaka ta vona vanhu va kona a va nge ti tivi kahle mara mi kuma ku i khale va kha va ri ka tona mara loko se va fane va hlamula a va ha swi tivi uku ndzi twa munhu ku kambe a hi swi tshikeni vona mina no hlamula leyi so mi ni hleketela ku ni ta kuma mvilopo se mi ni hleketela ku ni nga ya kuma mvilopo ya brown hi Ravuntlhanu se ni vuyani ku no kahle moka mi nga swi twisisanga n'wina timhaka leti ta le xivulani letiya leswi a va vula swona i ku mi vula ku se ni ya vula ai kona ni tshembeni ka ai amukeleni loyi i nhlekani Tatana Khalanga papa ninjani la Polokwane ai disha munhu mani n'wina hi ngo vona hayi hala Pretoria Hatfield ku ri tlhavile dyambu mara a ni swi vona ku ni ngo xewetiwa hi Polokwane hi la ku byeriwa hi vomu ku munhu i le Pretoria a Hatfield ri le xitlhelo wa vanuna Khalanga mina mavonelo man'wani vayingiseri a va ni yingiseli swinene ni twa mbilu ya mina ku vava ka kona ni vulavula hi murhangeri wa xitichi lexi va ni tiva swinene and va ni yingiserile nongonoko lowu wu le ku pfuneni ka vaaki mara ni twa ingaku a wu le ku sapoteni enough vanhu lava va nga ku humeleriseni ka wona ni vulavula ngopfu hi n'wina ni tsundzuka siku rin'wana ku na bridge rin'wana ri hala ka vo Mamayila ni nga twani ku ndyangu wa n'wina va pfa va vuyela hi petrolo mina hi 2006 na ha ri xikolweni xa PP Hlungwane ku tshami ku ta Buti Ali va ta ni interviewer hi movha wa subsidy wa ka SABC ni kombela ku nongonoko lowu hi nga tsakisiwi hikuva xitichi xi ka xi kula hi mhaka ya wona mara vanhu lava nga ku tirheni mi humesa petroli ya n'wina a ni twisa ku xitichi a xi swi tekeli nhlokweni loko na ti-sponsors
va sponsora ku va na movha lowu loko va wu ka phapazela vaakatiko va rila hi mati miya swi vona ina ene yaleyo hey hi ku na loko ni ri Giyani na loko ni ri Giyani no a ni tivi ku mi huma kwihi loko ni ri Giyani ne a mi chavangi mati kama ni vulavula na mfonela hi xewetani n'wana n'wina fanele mi humesa mali ya n'wina a xikhwameni ku pfuna swilo swa vaaki SABC ku ri speech xikulu minkarhi luwa wa botala a ku huma movha wu ya famba ni vulavula hi mina va ni interviewile mina se na sweswi a ku vanhu lava yingiselaka speech leswi van'wani va na swe le mandleni wu nga huma movha lowu nga ta va wu nga ri wa n'wina wa swa tirhu mi kha va khiya mi ku va fambani ka mukhomi mi ya vona ku na problem leyi hi ku sweswi swa mi limita a mi fanele mi ya kwihi le ka hosi liya ku nga vulavuriwa hi yona laha ka ve le kwini laniwani mi rivala ku vitira kona mi ya vulavula na vaakatiko mara leswi mi swi vulaka Paradise hi ngo hleka ko kunene mara leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ngopfu hi ku minkarhi yin'wana loko vayingiseri va tile ngopfungopfu lava taku Giyani loko va fika laha Giyani va fika va ku ni na xiphiqo lexi ni kombela mi ni fonela ni phone ni tirhisa airtime ya ku le ka vanhleko ma swi vona a hi swona hi kha hi ku munghana lonene i number 1 ka ti-radio ta ka SABC mara munhu loyi a nga xipedi xo lava vayingiseri lava a hi vuli nchumu hi yena loko ri ku na account a hlayiwi moyeni hi ta chela jiko walowo mara n'wina mi famba mi endla swilo swa tirhu mi le ku tirheni na swi threatenaku vutomi bya n'wina swin'wana nkarhi wun'wani van'wani a va swi lavi se hina hi kombela ku mani hozi mi yingiserile a ku endli pulani nongonoko wa Afrika wa vulavula ku kumeka sponsora leswi movha wu nga ta famba wu endla swa tirhu khalanga va nge endli swo huma ndleleni va ta endla swilo swa tirhu sweswi movha ya vona tikhilomitara ta nga ta hunguteka va famba va tirhela tiko mara sweswi va ta lwa na nsati loko nsati wo paka a famba va ha ta kuma un'wana nsati lowu va nga hanya malembe na vona hi ku tirhela tiko a hi swona mani swi endle timhaka leswi SABC ni kwatile kwatela ntiyiso leswi va swi vulaka ku na ntiyiso van'wani hi va ka endla ntirho un'wana ni fonele tolo ako nambara leya ya tatana katika na ha yi twanga ma yiri a ni sweswi ni n'wi kolota va n'wi tlherisela yona ni fanele ni n'wi lavela yona ni n'wi tlherisela yona a ni vuli ku swa ntsana a ni vuli swona cintani i va ri ku humeleriseni ka nongonoko loko a chayisa va sweswi i ta va kha fonela loyi a ka se mi nduku mi ri hitandisa kwini sweswo a ri kaya va swi twile sesi Rose a hi tekeni nomingiseri a ri wo hetsela nhlekani papa na vayingiseri va Afrika wa vulavula ni ri enhlekani aye papa mina ya ku hindisa sweswitsongo swi nga vulavula hi vuyingiseri loyi a heta ku vulavula na mina a ni pfumelelani na 100%. Because there are some issues mi kuma ku ma swi lava ku va mi tilandzelerisa or mi fanele mi vona hi matihlo ya n'wina mi ta kota ku at least loko hi vulavula hi swilamweni vulavula hi swilo leswi mi nga swi vona hayi leswi mi nga twa and then swi endla ku na n'wina na n'wina ku lone wu kula wu ya mahlweni hi mpelampela ku va Afrika wu vulavula ku hi xiviri so I think vurhangeri byo lebyi a swi tekeli nhlokweni swo fana sweswo Botpet na seketela a xivulavuri lexi nga huma laha Akens ku ya mahlweni Botpet ni kombela ku loko mina ku ri ni pfumeleka ku loko ku ri ku a nge ni endli project yo karhi yi fika laha ni kuma ku na laha ni nga kayivela kona or yi nga fika yi xota kona ni endli swilo wrong mi kuma ku lava ni va provide ku tiseto toleto va vi na swivilelo swo karhi tanihiloko ni ri mutirhela mfumo i mhaka ku tshama hi lela back ka drawing board hi vona ku ina swi endla njhani swilo back ku swi kota ku swi enerisa vanhu va va korhokelaka so ni vulavula leswiwani ehenhla ka xiyimo lexi nga kona laha a Joni so sweswi loko ku ri ku ANC ta tlhelela ka matomu ya ku ya rhangela Johannesburg City Council or mayoral committee ya le Joni si sa simple leswi va fanele va swi endla a va yingiseli vanhu lava va korhokelaka leswi va rilelaka swona a va rilelisi swo talatala number 1 va nga teki decision leti nga ta affecta vanhu va nga involve vanhu
xo sungula xexo because always ku ta va na conflict yo ku ya phambeni hayi hi ku swilo leswi va nga swi endla swi wrong mari mhaka va vona na communication and vanhu va engage ka swona. Number 2 i mhaka ya vukorhokeri lebyi byi nga general mhaka ya mapatu na sewage na ku ku susa semalakata na mati mhaka loko va kota ku va excela ka swilo swo fana sweswo. I don't think ku vaakatiko la Joni va nga va na outcry le va nga na yona or le ayingi va nga tshama va ri na yona ku ya phambeni ku fika ni namuntlha ya phambeni. So loko va kota ku va kota ku va tekela sweswo and swi tikomba eka varhangeri va Joni hambi vo endla xenda hi vomu or vo tirhisa nkani or i mhaka ku hayi na obvious va ta hotela ku ya mahlweni va ku sweswiwani ti hlayisa leti ti nga humisa swona ta outcome ya election ya lembe leri a swi nga ta va nyiketa dyondzo yikulukumba ngopfu vu arrogant. Hayi karhi hava n'wana mani khesiri swinene nkarhi wan'wena van'wana mani hi swona inkomo nongonoko lowa humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula n'wabvuma hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi dzuma na mina na Mchangani na Ike swa landzela endzhaku ka mahungu inkomo Edzani nkowankowa ngiyani le khapani Uyikuphi eka 92.6 FM.